orang kita ini Islam. La kullu nasib cai katul maut. Oke. Begitu yang itu baru wanita soleha. Kalau begitu halal. Sana yang di tengah-tengah. Apa bang mengapa? Jangan terlalu dekat haram. Haram tenang. Oke. Oke, mulai lama. Untuk orang duduk. Oke, yang mulai. Untuk seluruh Sabah, semurang Manila, ikaw na pag-asa, pag-asa ikaw na, yan na pumanggaw, yan na pumanggaw, tinis ka naman daw, untuk seluruh Dubai, kita pumakasangay, kanabulas di ka magkaray, sana ko matiray, lalay, lalay, masay. Parang sarap tayo ng anak malayo. Hindi mismo bagay mo, ayaw magtutulog mo. Sa matibang ngayon ka ng bilang pininag mo. Pero ang lorian mo, kung magkakurinig, hindi na formasyon mo. Kaya iinalaman mo, inalaman tayo mo. Sulayan ang hinuwa, kalabara, imakamula. Ang panamamay-lamay na, mula na. Mag-discount ay papaya, isunting din mamila. Sa matibang papaan, tamayo ng kantura. Kinis ka ng style, iusok ka na matindi ka na bang tutula, pilitin ka magmain na malaw. Kawa ka ng jantong kumala, kaya magtuwa-ruwa. Kinis na ako na sa latis biyasa, iusok lago mata. Panggilan seterusnya sebenarnya nama Bia dari Tanjung Aru. Bia bin Tanjung Aru.